खुरमजरे ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबे पुनमपु तराम नौसरे हौसे फावगे मरोय पावता असम की नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की फाइनल ड्राफ्ट बिल ngasi फोंख्रे मिय लाख निफु फाइनल ड्राफ्ट बिल दा यावद्रे amadi juribam tamenglong amadi mauromda asam dagi aina yadaba miyo sing changlakpa thingnaba akanba security ke sasen thawrang lakhatle haina chief minister N Birena khongtorakle hoji pau sing sanong bizare Assam की नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की फाइनल ड्राफ्ट बिल ngasi फोंख्रे मियोय लाख निफु फाइनल ड्राफ्ट बिल दा यावद्रे पुन्ना मियोय करोड़ अहुम लाख कुनमापन ड्राफ्ट बिल असिदा यावनबा अप्लाई तोरकपदा करोड़ अनि लाख मरफुमापन अयाबा पिखिबनी अमरमदा ड्राफ्ट बिल असिदा याहौद्रबा सिंगना मखोयगी वकटनबगी तंजा पिगनी हाइना यूनियन होम मिनिस्टर राजस्थान फोंदोक्रे वकलकबा सिंगी ओइना लाखलिबा अगस्त की तांग 38 दगी खन्नबा होगनी हाइरि ngasi फाइनल एनआरसी ड्राफ्ट फोंखिबा असिदा पामदब थौदोक थोलकबा याय खनबदगी असम की बॉर्डर एरिया यावना तोंगान तोंगान मफम सिंगदा पैरामिलिटरी ट्रूप लिसिंग कुनिथोय चाइथोकतुना थमख्रे हाइरे असम दगी बॉर्डर एरिया सिंग अमदी ड्राफ्ट बिल असिदा ममिंग याहौदबा कांगरुप सिंगना मपुंगैना खुंदाबा मफम सिंगदा पामदब थौदोक थोलकबा याय खनबदगी अकनबा सेक्शन थौरांग लखटख्रे ड्राफ्ट बिल असिदा याहौद्रबा मियोयसिंग असम युमथंगरिबा स्टेट सिंगदा लांसिलक्तुना लेरकपा याबगी फिबम लैबना असम की युमलोनरिबा स्टेट सिंगदसु सेक्शन थौरांग लखटख्रे मणिपुर की ओइनसु मरु ओइना जुरिबामदसु अकनबा सेक्शन थौरांग लखटख्रे नौना मफम मदुदा 7MR कंपनी अमा मरीसुबा IRV की कंपनी अमा थाजनख्रे जुरिबाम की SP दगी फंगा पावगी मतुंग इन्ना हौजि फावबगिदि अहोंगबा मता लैट्रे सेक्शन थौरांग लखटपदि हानदगी हेना कंसिल हाइरे जुरिबाम की बॉर्डर एरिया सिंगदा पेट्रोलिंग चपगी थबक कंसिले मफम मदुदा मिकुप नहम सिंगना लैरि हाइना खंगलगले असम ngasi नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप जना हनखिबना मरम ओइदुना जुरिबाम तमेंगलोंग अमदी मावरोमदा आइना यादबा मियोय सिंग चंगलक पथिंगनबा अकनबा सिक्योरिटी की सेक्शन थौरांग लखले हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोरकले ngasi ISTV न्यूज का अखनना उनबा अमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मखाताना हाइकी मदुदी जुरिबामदा अहेनबा स्टेट फोर्स थाजिनखिबगा लोइनना जुरिबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिसना मरोइबा लंबी अमदी थोंग लोइनना टुरेलदा हि तोंगदुना निमिदांगदा लोनना चंगलकपा थिंगनबा सिक्योरिटीना निंथिजना ngak senduna हौकिबा निमित खरनिदगी लेरकले तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्टसु असमदगी लोनना संगसिलकपा याबा लंबी सिंग स्टेट पुलिसना हौकिबा निमित मरिनीदगी सेक्शन थौरांग ngak senduna लाकले माउगेटसु नागालैंड चंगलकपा माइग्रेंट सिंगी मरक्ता आइना यादब मियोयसिंग यावब्रा यंगसिनबगी थबक हौजी यामना कन्ना चछरी नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप असम दा फोंखिबा असिदा आइना यादब मिटोप सिंगना संगबा पामलेबा मफमदी मणिपुर नि हाइबसी सरकारना निंथिना खंगबगा लोइनना इलीगल माइग्रेंट सिंग चंगहंदनबा अकनबा सेक्शन थौरांग लखटले मरमदुना मियामना थोइना नुसा थिबिगनु हाइना चीफ मिनिस्टर ना अपील तौरकले असम अखोई युमथंगनबदा NRC की मई लिस्ट फोंगी सिदैदा अखोई स्टेट्स दा प्रजा मियामना फावरिबा पैनिकी ओइबा पोट टू अखोई स्टेट गवर्नमेंट सबसन खंगी अदुना अखोई ngasidaगिना हाना ममांगदगी सुमा यामना गुडे जीरीदा लखलिबा माउंग लखलिबा अदुबु अमुक हेना सिगे NRC की लाखदब सिगा मरी लेना अखोई सेक्शन थौरांग असिगी हप्ताम की ममांगदगी अखोई कंपनी अनि एमा जीरीदा एक्स्ट्रा थाजलगा अखोई मरुगी बॉर्डर पेट्रोलिंग मरुइना तुरेन टाइनरीबा तुरेन वा सारगा लाकपा खोटपा लांथोरपा खोटरपा मयाममा दे गेट ता करिदा सी पाइदा चंगपा लोइना मासोइना चेक तौनना बाय खोइ कंपनी अनि मसु एक्स्ट्रा थाजलगा तौखरे ngasisu एक्स्ट्रा टिमबमा थारी सिगी मथकदा आदा रेलवे की लेबा CRPF कंपनी अनि मतेंग पांगबियोना खोइ हाइना रखाना CRPF सुसु mateng pangbirani in the meantime akhoi GD dagi khara chalaga leiba railway line thungba Tamenglong gi border area asam taina ba madoida irai khadingi train yoba adu train yobudu da karino ina to budu na koi amadu gi hairiba area du dasu additional SP amuna rusingwa timama ngasi gi nimit humni gi mamangdagi madaida check point hangaga Sesang Aadhaar card yaw sesang subu check to holaga illegal migrants in the Sanghandana ba akan mathorang kokre adu loina na maugi area da su hana dagi su tawga la ya do amuhena
NRC की ला इग्लूसी के लोगों ने कोई checking kan kan le adu ko loine nai Nagaland gi counterpart to suwari sare adu Nagaland gi sumoi hen moi siam clear aware adu na Dimapur gi kari gi check post matang sida che sang su da ko ta ko ke si sang ka na ba moi su tore adu na khara kai akhoi gi site gi su tore gi adu no gi site su haina adu mai ta kana wa phong na bale adu na Manipur Prajana panic ko biri ko port NRC na maram markana ko da meetups mayam ma haijel kalaga awga haibadu government na sabsana filter wi madu bi section tawra ko sabsana locally the people's prajas support dakar le yana dmaina mayam dai thamjani Assam da National Registration of Citizenship update tabuna chana hankibana lamdam sida mitop kaya sangsilak ba yabagi khudong chabalai masina lamdam asigi settlement loan amadi punsirol da chawna akai ba pirak pa yai masi thingnabagi damak lenga asina security personnel sing proactive oina thabak tawduna akan mathabak lakhoi kadabani haina JCILPS ki students wing gi convener Manjit Sarang themna phongdorakli ISTV News ka akhanana unaba amada Manjitna makhatana haikibada Saulisumuga samapan humbra mathoida thokiba Bangladesh Liberation War da Assam da haijilakiba Bangladeshi sing asi Assam da NRC Chanarabanina Assam ga yumnonari ba state sing da miyoi lak nifulongi mathakta haijilakba yabagi oithokpa lei lamdam masta leriba miyamna oyakliba phimasi yenglaga mikupna homusingna Assam dagi changlakpa miyoi sing khangdokminabagi tangai fadaba leire atu matamda JCILPS students wing na task force ama semlaga ching tampunna thengnaminena ba sem chare haiki voter ID pairagasu koigi Manipur da haizala kanda koigi tongan ba Manipur gi kachin kuya sing da khundalai ta sala kanda lamdam se gi lengak londa senbit londa khunai punsiro lo koigi saktam da angak ko phongna checheng pirak ba yari ba sugumba ain kaina chaga kadrum to mian cha sing ase koi saksin thorang ningthina lawra kanda Manipur lengak na su chapchawa thodangam ka proactive oina Manipur police department lawbi ra kanda hairiba nan local sing to mian cha sing ase koi gi voter ID pairaga su adar card pairak tragadi masi detain to biba aduga makhoi chapchaba verification dorokanda koi halan kibam kak changi maramdi hairiba 40 lakhs ki mathakte heliba Assam gi NRC update finance publication phongpung matam de changa khodir mito mian cha sing asina aikoi gi yumthang nariba stretching maroina Manipur de changa pa yabagi akiba am chong na leibno kan masi aikoi thinghong ba section thorang lokhachi de loina na JCL Preston wing su ton ba lekai club sing mena pai sing kusum narakanda hayeng dagi su koi task force koi chingi mairo lup sing aduga maichai pangal gi sinau sing spul la kanda aikoi mapung phana koi gi nan local sing mitop sing ase ain kaina changa kadur sing su thingna ba section thorang lokhal kan have sing hauze paugi marthat natet ba break am tang lawzari nati chat lage ba please ai chat lage ba election gi matam lo khadi adu tuma amu unaru phangaro asum tawna mango season chat thabada adum haina winkies mango swiss rolls adum phangaro khangedana Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairataba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. nati chat lage ba please ai chat lage ba target ke season loi kharbadi adudi ma amu hana una bunglaro asum tawna mango season chat kharbada adum haina winkies mango swiss rolls adum phangaro khangedana Saraswati Coaching Institute Singmirong Khonangkarak Info. Admission open. Medical regular course NEET UG 2019 starting of class 25th July. Special futures. Supply of the study material from Delhi. Weekly tests strictly in the NEET pattern. Free studentship secure mark for 80% and above. 50% concessions those students who study more than 2 years in medical class. Hurry, limited seat only. We nourish your futures. I think we should run.
at once. Winky's Swiss roll. Yam turabo. Bunshibu. Winky samtari piyudana. Baba, quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma pang kuding jam mane yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric run no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sinbayar. Job vacancies. Classic Hospitality Training Institute, Rims Road is recruiting the following posts. Business Excellence Assistant Manager, Housekeeping Trainer, Food Production Trainer, Food and Beverage Service Trainer. Interested candidates meeting the above criteria may submit your CV with recent passport size photograph. For details, contact Babina Diagnostic Building, 3rd floor, Rims Road, ranjita@classichotel.in. Phone number 03852415592. Indian Institute of Banking and Information Technology IIBIT is now in your hometown. Prepare yourself to get your dream banking career with the leading institute of Northeast with a record of 7,000 candidates. Free IBPS or PO coaching available. Last date of registration is 3rd August 2018. Please contact 8974875055. I think they are going to get us. Indeed, indeed. I think they are going to finish us. I think we should run. At once. Winky's Swiss roll. Yam turabo. Bunshibu. Winky samtari piyudana. Mioi bagi nungaina ba singbang zariba aibu mafam chadana langthok piduna mahok sagi kalda akai ba pihan batana tana aibu mioi bagi yekna bani haibire ngasidi manipur da NGO ama thorktuna aibu mafam chana thambina senbire sizina ba loiba matungda aibu storage tank asigi manunda thadabiu maduna aigi anauba mapok ama poktuna amuk hanna mioi ba nakoigi mating amuk pangjage Breaking matungda taram na moksari makataba pauda. Unleashing the hidden potential of maize technology in NEH region status, options and strategies haibasida nini sumasa thagadaba national workshop kam brainstorming session ama ngasidagi lamfel part laiba ICAR research complex da hokre autopagi tharam the deputy chief minister Y Joy Kumar ICAR NEH region gi director Dr M Prakash na mariba miyoi shing aina sarugya ke deputy chief minister Y Joy Kumar na awang nongpok lamdamda maize technology sizinaduna pothok hengana ba honaba mathoktai 15 finance commission laklabadi solar power generator amadi irrigation system da hen yeng thamduna agriculture sector da pothok hengana ba honari haiki. We are planning, since I am also in charge of finance, two areas. One I said is the solar power generation and another is a proper irrigation system which can be placed both not only in the valley area but also in the hill areas where terrace farming takes place to a great extent. Only then would we be in a position to have better agriculture produce. Not only that, we'll be able to have more than one crop, double or multiple crop. There are plenty of water, but how to conserve, how to make proper canal, etc., etc. These are what is required. Ahanma Manipur Rifles ki campus talaiba lining thosana mahi temple board ta Imphal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited na salgimateng pikre Limited ki managing director Guneshwar na handak pangthokiba society asige silver jubilee thoramda pangthokiba entertainment program da miyamna tharakiba sanphamadu sanamahi temple board ta khushinabani haki Sana Janmasthan Club Kaisam Thonggi Diamond Jubilee Thoram nganang pangthokre thoramadada Health Minister L Jantukumar Wangoi Kendra ki MLA O Lukhoi club ki president TS Kopi Mohan yauna mioi kayana saruyaki club adu hogdok lamba lekhidraba singi mafamda leishu katpaga loinana minute ani tumin leptuna awaba phongdoke club asna konba mafam dalaiba afaba mairoi singda manamathum piduna puning thogatki club ki secretary Dr TS Ranjirna club asna konba lekai ahumda Pekatpayaba miyamgi afaba thabak sing leptana pekatki gani haiki
क्लब असी तसेंगना अखोई सनजमस्तान क्लब आइना थोलेबसी अखोई हानगी अखोई महाराज मणिपुर की सुरासान महाराज की ममिंग से लौरगा अखोई थोनबनी सुरासान महाराज सी अखोई हारिबा मोरंग थौलेर क्लब असिबु लेरिबा जगह सिदा पोखी अमसुंग ब्रिटिश नमा की नरसिंह महाराज की मचा मचू थिरकपदा अखोई सुरासान महाराज सही निपान सुरबगांदा महम सिदगी महक लौखटकेबनी अदुगा अजमेर लाइक तंबा थाकी अदुगी मतुंगदा मागजी थोलगा मणिपुर की निंगथौ ओइगी अना हारिबल लम असि सुरासान महाराज पुखिबल लमनी हायना खोइना मसिगी लम असि खोइना सनाजमस्तान क्लब आइना थोनबनी अदुगा मसिबु कटपिरिबना खोइगी मखोइगी इमुंग मनुंग मरि मता सिंग अखोइ लेहौरिबा मयामना कटपिबनी अदुना ngasi se khoi am ngai ba numit ni haiba tare ana ngasi sei humbu surapun mi si ngasi dagidi laikai humji henna akhoi tongan tongan ba development field da work to bugi wakhalon thamjaraga makha da ba thabak sangsin jage बोर्ड अमदी काउंसिल न लौबा क्लास 10 अमदी 12 के परीक्षा दा मार्क वांगना फंगदुना माई पालकलाबा मोइरांग मंटक खुंगंगी महैरी सिंहबु हराउते याम ओपगी थौरम अमा ngarang मोइरांग मंटक कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे मोइरांग मंटक यूथ क्लब न सिनना पांगथोकिबा थौरम अदुदा सोशल वर्कर थोंगाम शांति लमजाव पुलिस स्टेशन गी ओशी टी सनाजावबा कुलगी मियोय सेटो जोन अमदी विलेज चीफ एस किंगसन ना मरबा मियोय सिंगोइना सरयाके महरोई तरा मरीदा असम खुदोल पोट बिदुना पुनिंग थवटके थवंगम मई लेनना थोंगाम शांतिना फोंदोकिबदा इसागी आइडेंटिटी ngakna salaba matamda punsida mai pakpa haibadu oigani haiki masagi identity bu frutubu ngakna sakchabaduna maram oiraga ngasidi meri komna ai khoigi kom jati gebadi imalaga manipur gi bharat ki mangai kortuna prithivida sauro maima kortuna kom jati ma asigu manipur sil lai diye bishe utkarabane ado hodabada korpagam dabalate hada phaba boxer oige oisanu phana phadara sakping sei sapi talada oige oisanu jagoi sabisu oisanu lai phana na haibo oisanu mapalang phana kadbo oisanu discipline bu yawdraba discipline bu laidraba adu mamma hiloido aduga sadaroido aduga saisakpido saisakpado pedungni dasu mai aroba lai duri yawunga moyo sinai na tabuni National Vector-Borne Disease Control Program Thawal Kusan Maduna Oinam Sau Mungi Makadaleba Lefrapong Community Hall da Malaria dagi kakthokna ba kangkal hidaluk thokpagi thawram pangthokre Hawjiloi salakpada mariba paw amahne bizari Assam ki National Register of Citizens ki final draft bill ngasi phongkre miyoi lak nifu final draft bill da yaukre अमसों गिरिबाम तमेंगलोंग अमदी मावरमदा असम दगी आइना यादव मियोय सिंगजंग लपत थिंगनबा अकनबा सिक्युरिटी की सेक्शन थौरांग लखले हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेना फोंदोक्रे हौजी पाबुगे नदी एसबी ने पिजैबा मणिपुरी पाव पतांग सलोइजरे पिंग ताबिर पुनमपो बुकहना खुलुमजरी